Dokmuka long LPG gas keron. Hamren rong supi ni kep so selo PH alang kelong le. Mati jong ni pai krei ni pen lang pitupo. Hanno Krok Cooperative Society election BJP la pen Congress ang bong kachesong. KARBI Prime Time News along peneli thare chisong teron number tang ton pen arjui tham. MEC Constituency 10 Pradhan Mantri Ujjwala Scheme pen kilong LPG gas kirona son mati jong crazy arni Mahamaya Constituency arlo dokmuka long ta LPG gas alang po kerap pajirpon. Pradhan Mantri Ujjwala Scheme pen kilong LPG gas oversight mati jong crazy arni dokmuka along dihin kadurya bang pie tumapan ronsi akera pajir pusi cut news along birta nangli. LPG gas alang pong keron asailong MEC Lunsing teron RSS Prasarok Harsing Teronatum Chetong Dun. Hamran arong supi suri hemtu na tumke Hamran water supply scheme mate PH alang apansi chuton prong prang. PH alang le kavelote Hamran rong supi ningrijo ningrihai lapuson. Non malop ni kep back dolo Hamran aradatum PH alang kelong le. La sojok Hamran rong supi aradatum penang akisung cecak nang lo. Kachini do na tengke langke vanang chinapum Hamran pen kilometer ner kep andoji kahilo namalong long likang lemajok pon plin lo men kasalam patang pheto ne de jok iroi sosi Hamran arada tum langka dure pen hangjuang hai anpin lo PHE saikhe tum lahaya puthak chihu chepo de hot kaning je tengke lahaya langke van aing chinapum ke 1981 a hot kasalam apot la sojok non ke langkar chaguni ademsi ke onglo La sojok selam de det heno de det lupusi pachini. Lasi lahaya lang a pipe lar thuthe pulote lapuson si heno bom jilang puta saikhe atum pen than. Hamran water supply scheme to mana horthate 5/12 2018 tarike ki hogol landslide hol amlong na amlong no near LP school tate ta man prai 60-80 feet বহল এটা ল্যান্ডস্লাইড হৈ গ'ল আৰু হেতু ল্যান্ডস্লাইডটো প্ৰায় 60 ফুট তলত গুচি গৈছে কিন্তু আমাৰ পাইপলাইন আছিল বহুত তলত হোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে আমি একেৰাহে এদিন জেচিবি দি মাটি কাটি গোটেই চাং হাজি গোটেই ল্যান্ডস্লাইডটো প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট ডে কৰি আহিলোঁ কৰাৰ পিছত হঠাতে আকৌ সেকেন্ড ডে আমাৰ ল্যান্ডস্লাইড হৈ বস্তুটো আকৌ নষ্ট হৈ গ'ল তাৰপিছত নেক্সট ডে কি কৰিলোঁ আমি গোটেই পাইপখিনি আনি ইয়াতে ওয়েল্ডিং কৰিলোঁ ওয়েল্ডিং কৰি আকৌ নিজৰ তাত জেগাত বহুৱাইছোঁ চাং বনাইছোঁ এইখিনি হেদিনাই হঠাতে হৈ পিনে আমাৰ ডিসৰাপশনটো হৈ আছে আৰু ওয়াটাৰ সাপ্লাই আৰু হেতু আমি একচুয়ালি ডিসিকো ইনফৰমেশন জনাইছোঁ পাব্লিসিটি অফিচতো জনাইছোঁ কিন্তু পাব্লিসিটি অফিচে মোক পুটকৰ মই জনোৱা নাই কতো এনাউন্সমেন্টটো দিয়া নাই তাৰপিছত একেৰাহে আমি কৰিব লগা হৈছে হেতু কৰাৰ পিছতে কোৱা জেগাত মানে হেই হৈ গৈছে কাৰণ এটো হ'ল 1981 ৰ স্কিম 1981 স্কিম অলৰেডি তাৰ ডিস্ট্ৰিবিউশন হক গ্ৰেভিটি লাইনৰ ডিজাইন যেটো পিৰিয়ড থাকিব লাগে এটো কেতিয়াবা ক্ৰস কৰিছে হেতু কাৰণে কি হয় আমাৰ জয়েন্ট বিলাক এতিয়া বিশেষকৈ ঠাণ্ডা দিনত জয়েন্ট বিলাক খুলি যায় মানে হাই হয় না কম্প্ৰেসৰ হোৱা পিছত কি হয় খুলি যোৱাৰ কাৰণে আমাৰ বিয়াত এটা প্ৰবলেম হয় আৰু ক্লেন্স বিলাক ফিট নহয় সঠিক মতে কাৰণ এই বিলাক হল কি পুৰণা পাইপ মামৰ হৈছে কাৰণ একচুয়ালি ইয়াত সম্পূৰ্ণ ৰিপ্লেস কৰিব পৰাকে হেই হ'বলা এতিয়া আমি প্ৰায় 4-5টা পাইপ আমি কি কৈছো নতুনকে ৰিপ্লেস কৰিব লগা হৈছে ৰিপ্লেস নকৰিলে উপায় নাই আকৌ ৰিপ্লেস কৰিলে নহব ওয়েল্ডিং কৰিব লগা হৈছে সেকেন্ড টাইম আমি যেত এতিয়া হেইটো হৈছিল এতিয়া হেইটো আমি এটা লাইন ৰিএলাইনমেন্ট কৰিব লাগিব ৰিএলাইনমেন্ট নকৰিলে আমি আকৌ ভৱিষ্যতে আকৌ পানী এনেকুৱা হ'ব পাৰে Non ke kasalam antang pamelo la simati jong ni pai kreni arni pen ke Hamran arong supi aradatum lang longpo pusi SO pen perang ke aphan than pachini akinang sot pulote penap gari hum ni lang roi si adon ke roi damasai tame dengji puta ningje thu
Hanno Krok Cooperative Society Akimi Abangpu Bangpi Kangwai Jiapan Non Hajong Society Asai Hemalong Bangpu Kangwai Mate Election Paduji Pusi Baitalang Sopen Jasoning Hi Kat News Along Birta Nang Pale West KARBI Anglong Arlo Hanlo Krorat Pan Panongsi Surihini the Creep Honing Kan Hanlo Krok Cooperative Society Senglo Porong Kangla Pen Trok Bitung Reng Thama Constituency Arada Pan Kipanong Pen Kiseng Laso Society along Varsai Kilong Bangpu Bang Surihini Ra Bang Paro Kitomra Trok Sirkebra Hini Ando Society along Aterang Kedo Kado Kawe Bang Paro Sirkebra Pokebra Sirkeb Laswang Bong Non Hejong Bang Creep Huang Hoya Pan Election Padolo Creep Huang Hoya Pan BJP La Pen Congress Ang Bong Si Chipate Ponlo Kachipate Ponalo BJP si Chipahai, Hamren Cooperative Society, Registrar Inspector, si Imteron Lapen Area Sang Hotumsi, Election Amuk Pachun, Monsam Ambong Election ki Pajut Thegapot, Society Amaipu, Mohon Patorapan Rong Sorpen, Kachuro Alamthi Pajir. Normalam so por Pandhiana Parman, Birta Mington Pon Ixenel. Viswas Motors Yamaha two-wheeler showroom near Hauraghat SBI ATM. Full-tank fuel on all scooters is offered till Christmas. Good servicing facilities and all accessories and parts are available here. For more details, contact 7896 955806 or 9954833491. Hurry up, hurry up, hurry up. DFU Trade Fair at DFU Club starts from 22nd of November to 10th of December 2017. Luxurious handloom handicrafts products are available such as door curtains and cushion. Valuable quality of traditional Assamese dresses, shawls and saris, shocks for men and women, etc. Offers an old gas stove and Samruddhi unbreakable plastics. Art and craft sofa come back. Cosmetics and Ayurvedic medicines are also available. Credit and debit cards are accepted without any extra charges. Admission is open for the session of 2017 and 2018 at Asian Kids DFU Rongkhalang. Forms are available. Parents and guardians are requesting to collect it from the office of Asian Kids. All kinds of facilities like smart class, computer periods, playground, learning accessories with celebrations of various festivals to aware children, transfer provision, merit scholarship, annual sports, etc. So hurry up. Seats limitations 20 each. Date of admission for new students on 15th of December 2017. Last date of form submission is 14th of December 2017. For more details, contact at 8638727195 or 9085848042. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Aturkimi outlet opposite LDRB DFU KARBI Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াবহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong Akenang Salahormu Ason Salam Pontanglo
Lasinang litum arniwang kenang sot kecuason la penthesire alang hithi kulat along longpon ikji kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji Dihinamo people thought bertalong lang tulom. West KARBI long district votalang so havar along KARBI serhong thom ati repi hampang chingrum petamai kepedopon. Lebang so mai sar habi aparla long KARBI serhong thom ati repi pen lingdok bang sirke batum chetong pen RC krung la pen RD dojotamai ing nipon. Pinpur me kedamtang arni malom pen KARBI ang long arlo hong haripu anima men Kelarchi po alam kachihili sayhud votalang so sarhabe aparla long KARBI serhong thom atiri pipet lindok bangsur kebatum maya long kacheparai pon ke KARBI serhong thomatum pen chedondun de lapen ronghang amri lapen chinthong aradatum ke hongharia nimsi rimverji lapen amen kelarchi po along chedondun de pusi cheparai pon Athema pure ke plang pen KARBI akaya tumke hongharia nimsi kirim lapen kachelar along chedondun thekthei puta cheparai pon je kedamtang serlong jonlong ta batai thomdolo sita ladak ajak mondir kardom pen chenglok lapen kapre kardom matumna jiok pena jok ladak KARBI dhorom mate KARBI honghari atuma phangke thagi aphansi alang tumka bori la sila so posi nilitum kadokui la ser hongthom hin pen mathalo je ladak rongkhang chinthong amri kedoan kethe giding tum pen ilitum ladak singwai nangi mate ilitum dak krung jingsai nai pulaso me ke phake la hinlo Dipu Joysing Doloi Tirang Auditorium Hall along Kiching Siang Ding HSDC General Conference Kedam Tang Matijong Nipai Kep Arni Pen Pangching Ponsi Nipai Krisi Arni An Mai Pajut Ponlo Pusi Perang Kepen Berta Nangle Matijong Nipai Krisi Arni MLA Barim Chandro Kanto Tirang Pensi Mai Chari Ponlo Lapel Labang So Mai Long Minister Barim Holiram Tirang MLA Barimatum Hemsing Tiso Doram Singh Teron CEM Barim Jotson Bay EM Barim Chomangkro pendang lok KARBI englong la pen Dimasao district pen bang suri sira bang pharoke thomba bang phupang phiatum chetong dun pinang anapor mailong HSDC ke klem kedam kimi senchia phan chingki chethan pon pado la pen HSDC po adim ESDC pusi aprangason parjap thupo la pen songalamata aprangason si en thupo pusi mailong pangdak pon he karone CPIL HSDC গঠন কৰাৰ পিছতো তেওঁলোকে নিজৰ কাম নিজৰ দলীয় কাম কৰি আছে আমি বিভিন্ন ধৰণে বহু সময়ত যোৱা 2 বছৰে তেওঁলোকক ক'লো যে আপোনালোকৰ যিটো নিজা সাংগঠনিক কাম কাজটো বাদ দিয়ক আৰু HSDCৰ যিটো সন্মিলিত প্ৰচেষ্টা তাত তেওঁলোকে যোগ দিয়ক সেইটো কামটো তেওঁলোকে আগত লৈ যাওক তবে হাং সংখন হাৰমান তবে সল লিকিং ইফেক্ট Dasila semet mo ke bang ya pore tamera so organizational linkings ke do jane si mo pen social and cultural commitment ke do jane si thele de bude de hai ke batla hai a commitment mali garanti pione mati pe hai lo bang pore bang dekat ke daftar de bahai pe mo bang ke parti kalam di bare lo Congress tame BJP tame non ke bang jai election bang ke celana আমাৰ কাৰণে আমি এটা সংগঠন পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ এটা সংগঠন আমি কৰিব লাগিব পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ এটা দল গঠন কৰিব লাগিব আৰু এই দলটোৰ যোগেদি আমি কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও জিলা দুখনৰ কাৰণে পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ স্বায়ত্ত শাসন এটা পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ এটা ৰাজ্য গঠন কৰাৰ আমি আন্দোলন কৰাৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণে ৰাজনৈতিকভাৱে বিভিন্ন ধৰণে এইটো ইলেকশ্যনৰ যোগেদিও হোক এইটো আমি সংগ্ৰাম কৰিব লাগিব Pini KARBI Prime Time News Bangkela Ponsi Kangton Poniklo, Lying Bomb the Cut News Channel, Domi Thakme, Kurban 2.